Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendeshler, kutman taң, barыңızдарга да bir жолу. Ayalım çay ben de uruşuyorum. Üy bilen bolsa menden tüңüldü öje bitti. Estağfurullah. Jaman üydögüler sarsana ayabay baykuşlar. Öldürüp ketet, atıp ketet, kamap tıştayt. Tüңüldü, bir tuğandarımıza raspiska jas berdi. Biz sende baykebis çok depçi büttü, geçtik senden. Şunday Kırgız elinin ırıskısı uğurdalıp atkanını görüp durupçu bir tuğandar. Şunday Kırgız elinin ırıskısının uğurdap atkanını görüp durup onan kantip aytpay koyobuz ya. 30 yıl uğurdap, içip jep, tonup, ana Kırgız eline çıkıp alıp kayra akıl aytkanda güyösüң de astagfirullah. Makul emi içtin jedin jön ele tımпый ele unçukpay oturbayсың ana çıkıp alıp kayra Kırgız eline akıl aytkanda güyösüң de barından dagıçı. Kanday şu sizlerдің moralдык укугуңар бар ya. Sizler büt kamal üçün emesiңер, negiziçi sizler büt kamalıp diyaktagı. 47. zonada oturçun emesiңер de barыңар. Akıl aytıp atkanыңар. Te Şaylo Soronkuluva sot bolup жүргөндө далай эле кишини чыркыратсаң керек, Далай эле процесстерди өткөрсөң керек. Soronkuluva айыбай чыгып алып ызылдады го, зыз деп эле жөн эле. Büyübegen jeri gül boldu go jön эле. Klara, hurmatlı Klara Soronkuluva. Sizlere dalay kişini çırkıratsanız gerek. Sen de jön jürböy kal. Sen de dalaydı kılsan gerek. Kanat İsaev bolsa, Kanat İsaev'di jönüle. Santa Barbara'da özünçele Santa Barbara. Vay, Kanat İsaev'di kassan ukmuş kılmış işleri çıgat boş gerek. Jaynagan jönüle. Top toğu menen, tom özünçele. Dastan, aytıp bütküs dastan. Kanat İsaev'tin bir tuğandarı, kuda sögü, dostoru, tokmoksты klan. Özünçeleç. Jana bir tuğandarı, tigi dostoru, klastaşları jürüp otur. Özünçele bir uyuşkan bir klan. İnisi tigi gayini karmagan, tiginisi tiyaktı karmayt, kudası biyaktı karmayt. Tokmoktogu janagı jol var emes, çoң taможняч ayakta var mafiyozny strukturalar. Bay. Ay, Kanat İsaev. Ay, Soronkuluva, ay. Ay, Adakan Kimsanbayevich, ay. Hurmatlı Sadır Nurgojoyich. Kudayım sizin ömrüňizdi uzun kılsın. Şu Kırgız elini uşul kulçuluktan kutkarınız. Uşulardın kulçuluğundan kutkarınız. 30 yıl Kırgız elini içip jep çaynagan kulçuluktan kutkarınız. Sadır Nurgojoyich, Kuday güç kuvat bersin. Tetigi prokuraturaga, Finpolgo geçiresiz. Ayalım uruşup atat, katты süylep atasың dep. Geçiresizler. Hurmatlı Sadır Nurgojoyich, şu Finpolgo, prokuraturaga, AKS'ke, antikorrupционный службага bir аябай жакшы жооптуу кызматтарды коюңуз. Тилекке каршы ушулар ишеничти актаган жок. Жана проверяющий органдаргачы аудиттери ушуларга bir жакшы кызматкерлерди коюңуз, Sadır Nurgojoyich. Ушунда эч кимдин көңүлүн карабаңыз сен. Men üçün oturgansың, tigi mekenчил болгонсуң, страдайт эткенсиң. Жок, мына görmedik mi? Kızmatta koyup görmedik mi? İşenişte at karışkan yok Tilekке karşı. Bir kamçı ve Kıdırşayev'ten başkası yok. Şu lokomuzlara Kuday güç kuvat versin. Çın. Tan kaldım ben. Astagfirullah. Tetiyakta cançılık jatkan, больницада jatkan baldardı görsün. Zeyninge yit jöneleçi.
көздөрүнөн айылган, буту колу жанчылган. Вообще мына Атамбаевдин эле сабагын карабайсыздарбы? Атамбаевди эле караңыздарчы. 2010-жылы канча кыргын болду я. 2010-жылы канча кыргын болду. Эмнени гана көргөн жок байкуш кыргыз элимчи. Ошондо дагы ошол балдардын арбагынан аттап кетти го мо канкорлор. Абдил Сегизбаевге окшогон фашисттер. Ошондо эле карабайсыздарбы? Мына кыргыз элин эмне кылышты булар? Amo Север Электрадагы болуп аткан мафиозный структура жөнүндө билбейсиңерби? Урматтуу прокуратуранын кызматкерлери, билбейсиңерби? Я далай эле кылмыш ишин коскоп коюп, анан акырын зыйт саап коюп отурасыңар да, зыңкылдатып коюп, аякты зыңк кылып койгонсуңар да, баарысын тең. Кантип эле билбейсиңер Север Электрадагы болуп аткан кылмыш? Кантип билбейсиңер? Ырыскы уурдалып атканын кантип билбейсиңер? Тетиге ГЭСтерди оңдойбуз деп миллиондогон долларды алып алыпсыңар го. Токтогул ГЭСин оңдойбуз, Курупсай ГЭСин оңдойбуз деп 400 миллион долларга акчаны алып алыптырсыңар го, жакын акчаны. Энергия холдинг, Кыргыз Энергия холдинг. Мына мафиозный структура. 400 миллион долларды алып алган тияктан. Ар кайсы банктан, Дүйнөлүк банк, анан Ислам банк, анан тиги банк, бул банк, аяктагы кыргыз элин карыска тыгып, Дүйнөлүк банктын астына чөгөлөтүп берген, колгабыш кылган да булар дагычы. От души жардам беришкен. Алмаз Шаршенич, Абдил Сегизбаев, 120 макалё депутаттар. Мен билгенди силер кантип билбей каласыңар, я. Барын билчүсүңөр да тымпыйып, ошолорго аралашып, кошулуп алып, ичип жеп эле отура бергенсиңер да, спокойно. Мына ачык эле көрүнүп турбай, баарыңар табакташсыңар, куда сөк, дос, классташ, партиялаш, дос. Кечиресиздер. Катуу сүйлөп атыптырмын, замечание болуп атат биякта. Жана мен уккандачы, ушулардын ичип жегенин укканда жөн эле ит атайың тутулат ай. Тетиякта урматтуу урлар, урматтуу жемкорлор, 135 000 киши бөбөктү элестетсеңер, 135 000 бөбөк. Официальный статистика боюнча андан да көп болуш керек негизи. 100 мына аялым кыйкырасын таң атпай деп чай бербей атат мага. 135 000 бөбөк, биз туугандар. 135 000 бөбөк. Ата энесин күтүп отурат. Андан да көп, 200 000ге жетет жөн элечи. Байкуш мигрант болуп кетишкен сыртка. Ушундай жемкор уурулардын айынан, ушу прокуратура кылмыштуулук менен күрөшпөгөндүктүн айынан болгон ушунун баары. ГКМБ кылмыштуулук менен күрөшпөгөндүн айынан болгон ушунун баары. Фин полиция кылмыштуулук менен күрөшпөгөндүн айынан болгон. Аудиторлор текшербегендин айынан болгон ушунун баары. 200 000 бөбөк тирүүлөй жетим болуп отурат. Убал сооптон коркпогон акмактар. Тетиякта ата энеси куурап, орустун туалетин жууп, көчөсүн шыпырып жүрөт. Убал сооптон коркпогон акмаксыңар силер. Баарыңар уюшкан кылмыштуу топсуңар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мына факты. Север Электра, Энергия холдингте тети ГЭСтерди оңдойбуз деп 400 000 доллар алып алып, каалагандай таратып жатат. Аякта бир жемкор бар экен, аякта дагы бир жемкор бар экен.
Ушул мына факт боюнча следственный группа түзүш керек дагы. Север Электро, Энергия холдингти бүтүндөй текшерип чыгыш керек. Bir эле фактын айтып коеюнчу, муну да текшериш керек. Bir патриоттор алып келген факты. Север Электронун 1,5 миллион кардары бар экен, клиенти бар экен. 1,5 миллион клиенти бар экен. Анан булар мынтет экен. Биз өзүбүздүн расходубузду жаба албай калып атабыз. Бизге бюджеттен акча бергиле деп 2 миллиард сом кайра Кыргыз өкмөтү бөлүп берет экен аларгачы. 2 миллиард сом акча кайра бөлүп берет экен. Биз расходторубузду жаба албай атабыз деп 1,5 миллион клиенти бар компания, госкомпания, мамлекеттик ишкана. Мына мен да ошонун кардарымын. Мен эле айына 4.000 сомдон төлөп атам светке. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушул сфераны аябай катуу текшериңиз. Камчыбек Кыдыршаевич, Агатай, Садыр Нуркожоевич, ушул сфераны аябай текшериңиз. Өлө коррупциялашкан. Bir дагы буга чейинки келген генеральный прокурор, Финполициянын жетекчиси, ГКМнын жетекчиси булардын бетин ачкан эмес. Кудай таалам ушу сиздерге күч кубат берсин. Ушулардын бетин ачкыла кыргыз элинин астында. Север Электро, Энергия холдинг 1,5 миллион клиенти бар. Ишкана кантип 2 миллиард, кайсы бетиңер менен кайра 2 миллиард сом өкмөттөн акча алып атасыңар. Расходубузду жаба албай атабыз деп. Ал эмне алган расход? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен деле аябай кыйын экономист эмесмин. Мен вообще энергия сферада иштеген эмесмин. Бирок мага кладчикке түшүнүктүү болуп атат. Мындай болушу мүмкүн эмес. Кантип ушул 1,5 миллион клиенти бар государственный компания кайра мамлекеттен 2 миллиард акча алып жатат. Вообще түшүнүксүз. Кудайым. Анан кантип анан генеральный прокуратуранын астына барып кыйкырасың да, анан жаның ачыганда барып кыйкырасың да. Генеральный прокуратуранын астына барып айтасың да, анан текшербейсиңер ушуларды. Жемкорлорду камабайсыңарбы деп. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, 400 миллион доллар алышыптыр эми. Тетиякта Курупсай, Токтогул деген кестерди реконструкция кылабыз деп. Ал акчаларды да бар, бир текшерүүгө алыңыздар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, текшерүүчү эмелерди аябай дыкат караш керек, дыкат. Бул бир маселе. Экинчи маселе, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Кыргызстан 5 миллиард долларды алган, кредит алган, мына 5 миллиард доллар кредит алган. Ушулардын эмнеге коротулду? Бүтүндөй текшерип чыгалчы. Бүт эле акчанын көбү эмнеге кеткен? Жолго кеткен, ТЭЦке кеткен, Кеминдаткага кеткен, тигиге кеткен, буга кеткен. 5-6 эле проектке кеткен да, ушу 5 миллиардты 5-6 проектке эле бөлүп чыктаган. Муну текшерип чыгып коюш оңой эле. Далай жемкор ошол жака кол салсаңар керек, Азыр Садыр Нуркожоевичке чыгып алып акыл айтып, тиги президенттик шайлоого аттанбадыңарбы? Далай жемкор кол салсаңар керек ушуга. Буга эмне деп жооп бересиздер? Урматтуу уурлар, урматтуу жемкорлор, 5 миллиард доллар кредит алган. Андан тышкары 5 миллиард
Kaytarımsız akça. Grant dep koyuyorsun ama grant degende monday. Gösüңөр çekçeyip, жүрөңөр ezilip kalat katağın 5 milyar grant emne kıldыңар? Ya urmatlı uğurlar, urmatlı jemkorlor 5 milyar dollardan kreditin hem ança-mınçası getdi çınında bir. Jarımına jetpegen akçanı tiyaka biyaka jumşadыңар. Obayım al kişine jol turup kaldı, tetis turup kaldı, kemindatka turulup kaldı hem anın bir 30%'ın çinele getdi rasход koç. 70%'ını jep aldыңар. 5 milyar grant ne kıldыңар? Ya 5 milyar grant al kaytarımsız mındayla belek alдағы özüңün bir gerettiğine jaratıp al degen 5 milyar dollar grant bunu emne kıldыңар ayıpkılaç urmatlı uğurlar jemkorlor urmatlı prokuratura uşular jönde emne iýdiktөө jazabaysыңар emne üçün kılmış işin kozgoboysуңар ukkan jokpus eşteke ушундай коррупцияга малынган ушундай уурулар менен буларды тергей турган органдарчы мындай экен да. Мисалы үчүн Север Электро акча уурдап атат да. Аны тиги Октябрьский прокуратурага жазсаң, Октябрьский прокурор Север Электронун кудасы экен да. Туй, ёмайо. Ошон үчүн иш козголбойт да. Барып сурасаң, мыйзам чегинде тергөө иштери жүрүп жатат. Мына жооп. Мына прокурордун жообу. Барып сурасаңчы. Ай, тетекте акчалар уурдалган турбайбы? Эмне болуп атат десең? Сиздин сурооңуз боюнча, жооп бербейт дашычы. Пошел нафиг деп коет. Ты кто такой? Азыр сени звонок этип каматып коем дейт да, алып барыпчы. Сен өзгөчө кайтаруу объектисине кирип алдың. Sen özgöçe adamların canına gelip aldın. Hazır biz özgöçe adamız hazır. Mağa katı süylep, mağa onda önüngdü götörçü olsan, alıp barıp kamatıp tıştayım deyip. Jok kılıp tıştayım. Siz ola oturganda üstüne bir sökür giret dağı, uktu atkan жериңe, göğsüne şişti sayıp tıştayıp. Bir narkomandı girgizip koyut üstüne öç. Ağa aytat da, sağa hazır 2 doza verem, tetikini var, jürökö sayıp öldür deyip. Boldaran uktu atkanda narkomanга doza gerek da. Tün içinde bir vakta turat da seni jürökö sayıp öldüröt. Oşan töle dalay kişini türmödön jok kılgansыңар da sizler. Faşistler. Oşol urmatlı Sadır Nurkojoyevич, uşul men 4000 so'm төлөйм. Emegeçi Svetke. Anan Sever Elektro kantip karıs bolsun. Kayra akçamdı, rasxodtorumdu jaba albaytam dep 2 milyard algan beti jok Sever Elektro. Uşunungar çın bolup kalsa. Astagfirullah. Güýgüzbegen жерди güýgüzösüňөр. Uşunun barın urmatlı Sadır Nurkojoyevич, Kamçыбек Kıdыршаевич tekşergile jemkorlordu jönele. Tigi Akılbek Japarov aytkanday, kırgızdardı eşelon menen tiye kaydagısı kelip katları. Biz sizlerdi eşelon menen türmö kayday zonaga barыңар ketesiňer eşelon menen. Ölbey aman bolsam uşunun barın teriştirebiz. Öldürüp ele ketmese tigi mafiozalar atıp menimne biri 10.000 dolar verse getdi da killer getirip atıp öldürüp çıtayt da. Ölbey aman bolsam oşon barın teriştirebiz. Urmatlı mekendeşler, urmatlı Kırgızstanlıklar. Anan uşunça korrupsiyonlu iş bolup atsa biz emne un çıkpay oturuverelibi. Un çıkpay tımpıy oturuverelibi. Mamleket içip cep tonup atışsa. Geçiresizler ematsan anne süylep koysam. Serialdardı ulantabız. Buday ömür verse ölüp kalbasam uşulardın jemkorдун kolundan anne bir atıp ketip killerini animayt etip öldürüp ketpese dakansa çıgabız, dakansa aytabız, çıgabız, kamatabız, büdjetke akçanın barın töktüröbüz, Kuday güç kuvat berse.
Kuday Taalam uşul Sadır Nurkojoyevичке güç kuvat bersin. Kamçыбек Kıdırşaевич, Kırgız elinin ümiti sizlerde. Sizlerde. Tetigi 200 ming böböktün hurmatına. 200 ming böbök. Hurmatlı Sadır Nurkojoyevич, Kamçыбek Kıdırşaевич, oşol böböktörдү sıylap koyuңuzдар. Oşolordun hurmatına şu jemkorlordun baarın talkalaňızдар. Kuday sizlerge güç kuvat bersin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.